Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kuzona-ke ezimnyama i-Orlando Pirates-ke sikubhekela-ke nje abadlali impela-ke i-Orlando Pirates-ke engase-ke iba-offload njengoba-ke kuzophela-ke yona-ke le season-ke abadlali ababili osekuvelile ukuthi i-Orlando Pirates iplana ukuthi-ke ibabolekise. Sikhuluma ngaye-ke laphana-ke uKarim Kimvidi laphana-ke ongumdlali wasesiswini we-Orlando Pirates-ke iqembu okubikwa ukuthi-ke ilona-ke elimdingayo uKarim Kimvidi iyona-ke laphana-ke i-Durban City egijima-ke laphana-ke kuyona-ke iMotsepe Foundation. Bese kuthi komunye umdlali uyena-ke laphana-ke uNozinti uSiyabonga edlala kuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke naye ingase imbolekise ngenhloso yokuthi-ke athole-ke i-game time. Alikakaveli-ke iqembu okuyilona-ke elimdingayo uSiyabonga Dladla ongunozinti khona laphana-ke kuyona-ke i-Orlando Pirates. Impela-ke iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.